unong khayi bapau khmat hakibanta ka yomolong upoliang ulapen ban phakhang kidukan kibodon haka building ka jongu hakapor bakibor pulet ka enforcement wing ka khasil Satomos district council kidang penlong ka jingkhanra trading license kidukan barjala haka step ka arpotrik yong arjar arpulai upol uloong bakani ka caka kadai kabodon hapdeng ka mokodoma kata hapdeng ka KHDC bat ka Shillong municipal board bat kumbolong menta ka don ka hukum stay order nakayeng ka syari. Okay, जब कि हब सुथोरे concept करे कि दे शेयो कि पिला बंदा का बुआन के नहीं दे dispute बना किम्मा बंदा तो किला बन apply जब किंदा किला apply जब कि issue किंसन दे it's very simple method kini किला apply किला ông municipal किला wan ông ban apply shata ki issue ka notice ki apply shata ki yo what is the problem dispute kadang ka order juga high court mungkin ong ya kata ban lai nobody is above the law kini an kadai dangdi ka dispute lan juga das council ban municipal kila apply ki apply arja ka sa municipal ro sa municipal kila yo layo tang das council kin patah Nakaliang Chief Executive Member ka KHDC ba Titas W Khan ulong ba poliong ulaphak tien ban yakundu haka arpetrik yong araja arpulai. Kalau highly illegal, menta try duka, umdai ban protect yau no non tribal, baun kari ka business ka jong kram ka training aisan. Kata kalau highly illegal, ngam tu halor kanu remba ita iba pol i khang ya ki enforcement ki jungi ban pendon kam ya kini ka ai kebangi la don ban ong ba unu bar jela umla ban penya ya business ka jungi la ni ban pli depan ka jungi ban petri lesan ya ka jinglek ka jungi minta siru dekat enforcement kalau bagi kwa ban pej ya kata ban saya kita ke bar jela ki ba pli dukan klam ka trading lesan ngiyang be halor kata ka norep te nering ayo so mentan bahadin bangilami itu lawan biang ban ibor biang yang ni ke district council ban hak peliwet jubor itu try dukan dengan ayo so mentan ba ila akhtin ban ya kendu yang ala syai kasi tengin saya kendu ini ingin sepen syai ru nak ada kamsa kun ko jingong jingi bapol bakani ka jaka tu kang re hapo ka dispute alien dispute area ka jaga district council area ka dei tang sekali yang kamon mereka mendai sekali angkat dia kat gaji sutu nah dari wala ka taru ngini page mi ya kata ka high court order ka bai ong ngini page benya ya kata tela daga dei sisya hambo kata ka disputed area tina kaliang kejungi council ngidon la ka jong beta ban le kata